iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin mo't amamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni Paribadaong. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, ada pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mo't ni Parikulas, bartek mo't amaysa. Laklakayan matamay sa. Awan manak-nakem na. Imbis abagbagaan na dagiti dua. Isupay, ti ari-ari iti ara. Kanayon da siguro nga agsumlang ka ni Marituyang dukas dya amabartek. Banang dungaw. Agamot ka kadimat, no agbartek ka. Ay, awan ti babae amaragsakan, no mabartek ti asawa na. Nakarubwat kamat kwarog. Ingka kadiag pasada, wano ingka manen makiinom. Nakagpasada anday, tapno ada paginumay. Ti kadi pa naginom mo, ti yor ornongam. Ay, kasanong adda balasang nga gustoken ka no kasta kamay. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo, ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag, ay, saan ka makaasawa? Apay nga, di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak, antay. Ay, saan mo mat ngamin nga ipasnag ti agaram? Kasanungay, makaasawa ka. Dumteng to dayta, antay. No dumteng tupay Ay, amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam, nga awan pa'y asawam. Awan lin na kayan iti asawa, antay. Addan to pa'y mayat iti agkubkub mo abalik bayan. Papanam ka de, Chip. Nakagpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damay, Chip. At da kano papanante aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chip. Ang mga no agungat ni nanang mao kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chip. Inta nga rodain. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Win, Chip. No saan ka makaraman iti arak, ay sos, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta ka rudain. Angam, awan mat ni tatabadong akadwata. Kaslawan makitkitak ka ni Badong Mau, maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusok. Makiusok? Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kano iti usok iti unag ti daga. Adda kano maalad abalitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga nuinton agawid ni Badong Mau kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuinto nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan matkit di maray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta, ngam no awan ay kat malas da. Kunak nga may nasaanan ang mapantag bangkag kamilaang ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartaktan sa matan. Chip. San pa'y? Numaybos ti kwartata. Mangipalistata pa iti ara kay ti agbambantay ti staur. Kunakun kay. Anda kayo dito. Sino day talakay, Chip? San ko nga amo day tanalakay, Inabartakan. Di nak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting.
Natar ka gaya ma. Kamamukla nga natar ka. Kunak no asino'y tayo tiyo may agam ambing. Sa anak nga agambing, taadamat igatang ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga ruda na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangad ko ang mamimpinsan ti arak. Dagal lang. Ay, una yan, Kwarog. Nabartag ka man ay. Sana ka nabartay, kagawad. Edo pa iti pagyanan ti arak iti buksit ka. Dandani di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Kakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya launay ay atiramanday ta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mao iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka no mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw kamat. O di nabartag kamat nga raw. Mabartag ka niti saan ating memtim iti arak. Aya, mukbay, no ilamlamang mau ti uminom, no wanti makakit-kita, ha? Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak, tada nga minakam ko, amaw ka makabartag. Apay ngarap ngay, ngaglaklako ka. Una yan tay suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka dinalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Apay adamagam ngayon no tao at Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan. Wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat, natulid akpay, iswakas toy. Kasanon ngay no adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami anabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ay amot ti bataw. Apay kumaasa na mabartak ngay, no uminom matiti arak, Ti maitulid abataw, ti kunak amang sarunukan ka, saan kat anibato a taaw, hay surun kaun. Kasurun mo ka dita bagim, tasang ka makaawat, Tasyak paikit din ti saan amakawawat, ay dita ka man langang, Kadwam kalimanan ni Kwarog, anapan nagbartag. Wan, kapitan. Sayag tadi kay May. Daragsak ti aginom. Madi, tinalabas apa naginom. Pangagas lang iti banog, kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan apangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, ang makaitat iti sakit. Anya karod ti mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginana ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadakas iti salunat. No nalabas, ti panaginom mo iti arak. Napay nga ilako da. No makapadakas iti salon at kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kaday mabaen. Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagbaenan may, kat kwartami matigat gatang may, antay.
Kwartayo ngagpaiso. Ang nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kailag kumpare. Umapaldalaang. No kaya't na adi aramidan damay. Saan da nga rod akayat? Da kayo lang ti kasta. Ay, syakpay ka ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin ka dakwada ti pag-ininom ka? Ay kasanon, nuga po iti kababartek yaw. Kat addadakas mapasamak kada kayo. Ay, asidag ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dakas mapasama kada kami, antay. Enjoy life ko na dangaraw. Ay, naglumba ka no takulas kan kwarog. Ay, nabarbartak da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, kapitan. Sa dino ti paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no itinuang. Sada si malug iti turod, kapitan. Anya? Ay, kaya't mo asawan. Naglumba da iti nakipat adalan a sumalog. Wan, kapitan. Dabaddakan tinwang ti Saka Nicolas. Ay, ingaraw daman nga rudan ti bartakdan. Ay, ni kwarog. Anya tinapasama kan kwa na? Iti nakadaanon da iti baba. Natnag, kapitan. Imbag atasaan na nabaddakan tinwang jabuksit na. Ay, una yan dagit si abartak. Sige, tamang kita ak iti kadwak, tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, kapitan. Ay na, dayjay akulas na talaga. Imbis a matulungan na kitirigat ko. Ngam saan mo, tanay na yunan naman. Adda kanu ijay dagiti dua abartek. Kuna kun kahit nga dadakas mapasamak da. Kunak nga main asaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Nicolas iti kwarta tapag paagas kanaw ti anak da. Pero wisyo ti ammo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Nicolas. Nanayunan ti parikot na gapoy ti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawot da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Nicolas. Agdala nga rod parikot nan, ninayunan pa'y lang ti bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Anya nga ta tinapasama? Saan da nga ta napakaruat? Kuna dagiti nakakita, anabaddekan kanu tinwang ti Saka Nicolas. Ay, kat ni kwarog nga eh. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor. Ay, dayta ti kunak nga itden ti arak. Ay, pudno takunam. Ay, no saan daan na bartag? Adayo kuma anagsakay da itinwang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Ay, huwan nga raw banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktor day jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti X-ray Nicolas. Adda ka no fracture ti Saka na. Ay, masapul ang masiminto. Ay, masiminto, kapitan? Wayne. Ay, agasem. Binaddakan tinwang. Ay, imbaga, taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang. Ay, di pa'y narumak ti Saka na. Imbag tasan a Europa na ti pinaddakan tinwang. Ay, anyatan tilanganan no kasjay. Ay, delikadun no di Europa na. Ay, amangan, no saanan akulas ti Europa na. No nairis ti agong na. Apay kumamot asaanan akulas ti rupa na. Ay, si kamot. Ay, siyempre. Ado, ti saan ang makabigbig kan kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda. Ay, una yan ti kasta alangayaw.
Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsakit ti rupa kanday. Ay, nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka. Tasaan, ana ires deta lugpap nga agong mo. Ha? Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day dyan, Wang? Ay, Pagsarsardengak lang nga ruday, di pa ila sumarday. Natinagak lakit nga raw. kasano asumardeng, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardeng adagaws. Basol day dyan, Wang, antay. Ay, saan mo apabasulan jay nuwang? Gapo iti bartekyo, naglumba kayo kiidain. Ita, addanda tarupam, loko. Anya nga ita kulas. Madala nga rod binda taro pa maun. Nasimento pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag tumot day dyan, Wang. Kitkitaan na tao, baddakan na kitdain. Ay, no saan nyo, asinakayan, a pinaglumba, awan day ta. Awan na muna day dyan, Wang. Sika, ti awan ang muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagranak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumag, tapno maap ti ut amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang aro dun. Arak pa ilang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagngingina pa imot nga ro ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktor magastos dito yung ospital. Bakit? Nakagatang ka din iti agas ko. Ay, nagut-ot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan mat inted mo kanyak akwarta. No awan ti agpautang. O, kasanon. Ay, awan la ka din ti duldulin mo akwarta, bakit? Kasano ko mga da na idulin ko? Kat awan mat inted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, ingka man nga rod umutang kinikagawad ko anang, no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang? Ano, samati ut-ut tasugat mo. Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to'y saka. No inornong mo kumating barbartak mo. Di adda kumakwarta. Ditakan, tinak agdiskitar. Ay, babawi ko na din nagururnong. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsuram, kwarog. Awan pa'y asawam, ngam ay nadait matan tarupam. Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Awan nga raw dantay. Naglaadak matay. Kasano pa'y amakarumak ita. No dim ngagkakuma iti pamagbaga, asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot ang napasamak ken katikasta. Ay, nimot ngamin kulas ti patpatsyam. Ay, iso nga rod ngagpada kami na disgrasya. Isu nga idyanyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Wanantay, saan na maulit. Diyak kayatin ti madisgrasya. Kayat ko pa iti agbihan. Ay na, kwarog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas? Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Leticia Prieto Ancheta, dita Itiage Isabela. Ala sigay! Didon, tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagbara ti panawon. Saan ka unay nga umasidag kanyak ta nagbara ta bagim? No adal-alya, di kamot umasasidag kanya nga rod ah. Ay, sus, anya day chay. Al-alya nga rod. Ah, Saan ka nga umasasidag kanya? No kaya't mau, ingka agtugaw iji salas. anya salas asasawam. Ay, agkumutak man langan. Sige agkumot ka. Tapno si ka lang ti makaangot. No agparwar ka itinabangsit nga ngay. Nagalas kakidin si Kabadong. Nagalas ko na mita. Ng permiti sangit mo iday. No mabayag adi ka pasyaran. Ay, saan man at tila malawlawat mo si ka? Sinang sangitang kakidin. Saan kay dain? Di ka pa'y makapangpangan ken makaturturog. Ay, saan na po no day ta asasawam? Ha? Si kakidi mo. Uray lag pa rin tumang kay day nagpakpakasi kanya. Yeah. Ay, Inteng, sa balit pay udmon. Ingka man agdigaws. Nagrigat lang arudan ti danom. Di guskit din ti ibagbagam. Ay, naangdod ka mga rod. Mapan kanto ijay waig nga agdigaws. Awanan ti danom ijawaig. Na. Narigat nga ron ti danom. Ay, nukas tamlaang Inteng. Ay, sa balit ti pagturugam. Ha? Jak makaturog no naangdod ti kaidak. Inak agapon ni ta sirok ti mangga. Ta iso ti pagturugak. Agbalin ka ka din akas labilit nga agapon iti sirok ti kayo. Ha? Mayat ka di ti agkumot a maturog. Sa ka umutot tuyang. Sana kakasken ka nga umutot itinabangsay. Apay nga rod adaras mo nga agpaypay ngay. Idi mutot ka. Di ka man. Ayon gayam, awanan ti danom ti gripo ta. Ingka kidi sumakdo ijiwaay. Ay, ada pa panak. Masapol ngayon naksibugan ti mulak. Tamangan no magangaw. Si Kanti mapansumakdo ijay waeg. Anya pa nga inudi kasta. Kapilitan asyak ti sumakdo ah. Minangarudan ijay bangkag. Mayak tumangan dito ya. Apayan, Inteng. Ay, narigat mat abumbaon ti gripo. Nakidit ti danom na. Pag sidawam ka di pa deta, dungo. Basta kalgaw kat kastamad. Ay, kasano pa'y itan. Ay, kapilitan ang mapan sumakdo ijay waeg. Ingka nga ron sumakdo Inteng. Anya, siya, kapitan, ti mapansumak daw. Gapo ka di ta kapitan ka. Kat di mo kayat ti sumakdo. Saan ka ka di nga agkasapulan iti danom? Saan nga ron na bagay ta kapitanak? No saan ka amapan sumakdo? Uray awan nga ron ti aglutlutaw. Ay, sikan ati mapansumak daw, banang. Ay basta sa anak nga agluto, taawan ti danom. Uray awan ti mangmangan. Maray, mabalin ti makisakdo di tagripaw. Natyanan mo't ten maray. Awan pa'y pagdigus kaw. Kapilitan ang mapanak ijiwaeg. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Sapay isang ati danom no sumakdo. Tanababa mo nga rod ijiwaeg. Imbaglakit din taadadanom ti ubbog ijiwaeg. No awan ngay, kasano tayawn. Diyay lakaadayo na ti question. Ngam kapilitan ama pandatao sumakdo ijay, takasapulang ka nga road. Sige nga rod maray ta inak ijiwaeg. Sumaruno aktumot inton madamdama, maray. Saan kan nga urayon, tawan pagluto. Umuna akaw. Umay kakadimot sumakdo, manang tuyang. Isungarod anak kasusuunak ititimba. Nay, apay ngay, awan mo't karga na adanom day tatimbam. Awan mo tang tiagay ayos adanom iti bulo a pagtaytayaan ti danom, manang. Anya, ay imposible nga awan. Awan, manang. Iso nga awan karga to'y timbak. Kasano nga awan?
Ubingak pailaeng ke dita akon asumaksak daw. Ibagam kidan nga wandanom na. Ing kamot kitaan tapno mapanagnagam at talaga nga awan. Ay talaga at dumano na takitaak nupod naw tibagbagam. Naa, awan met nga agpayso ti danong nga agay ayaws. Ay saus, kanibusanan kadain, tapat ti danom ket awanan. Ay pakawanan na kami apo ama nagbasaol. Saan kumapay nga agibos ti lubaong, ay jakpay kayat ti maunat. Ay kasyan na kami apo aman nakabalin amin. Ay, kanibusanan ng tilubong ko kumaray. Agbabawi kayo kadagiti basbasol yaw. Anya ka di ti sasawumon, Maray. Apay nga ibagam akanibusadan ti lubaong. No awan meten ti pagluto ken inuman. San ka di amatayan ti taaw? At dapay mo't danom ijay waeg. Ingka sumakdo Naggapuak nga ron ijay. Ngam adda nagpakita kanyak. Na. Imbaga na nga awan kanun ti danaom na ibaos. Nakapangan ka ka din, iti makaulaw nga uang. Awan mo't uong ita, takalgaw mat. Ay nadidakto mga minpatpatyan. Na. Imbaga ti nagpakita kanyak na ibuson ti danaom. Awanon. Agurigor ka ka de, Marituyang. Nan, dapadapen ka man. Saan ka mo't anabara? Napay adi mo amo, ti sasawam. Tapno mapanagnakan nyo apod no ti ibagbaga. Mapan kayo ijay waig. Awanon ti danong kunak tumag. Hay, agawid akaw kay nakagkararag. Ay, makain inumak ng mawandanaw. Pwede kasi makdaw. Ay, matay tayon ba daw? Natsananon ti waig. Dahil tati ko na tinagpakita kanyak. Awan kanong ti danaom. Anya nagpakita king ka? Ken anya nga awan ti danaw. Yung kakiti sumakdaw. Tanabanugak ang naggapaw, iyibangkag. Makitam ka day tatimba kay disdisaw. Naggapuak ijay waig. Awan ti danong nga agay ayos iti pagtaytayaan. Ay agreeing ka man tuyang no nakaturog ka pa'y. Anya nga awan ti danaw. Natyanan ka din tautak mau. Ha? Riingam tinakareay. Ay, ingka ijay waig. Tapno mapanaknakam ti imbagak nga wanon ti danaom. Ay talaga mapanak. Tamakain inumak law na yan. Ay kaasyam apo ti asawak. Di na namo ti sasawin na. Pangrugyan ka da, hindi pa nagkabaw da itoy. Ipakalugong kung tupay kun katitimbang awan kargana. Ay, awan mo nagpaiso tagay ayos ay danam. Pudno ti imbagan ni tuyang ko eh. Pudno nga ta. Nga da nagparangking kwa na anang ibaga. Akan ni busanan ti lubaw. Ay saan nga gulolbud ni tuyang ko ah. Ay delikadon sa amot ti mapasamak iti lubong ay. Ay apaw, kasyan na kami ah. Adda kadilakom ama inom adanom kagawad. Awan mo tandanom ijay waeg. Pudno ka di ti imbaga ni Marituyang, anat siya ng tiwaeg. Imbaga na nga da ka no nagpakita, anang ibaga, nga awanan danom tanaibos. Siyak mo tinasabat na ijay waeg kagawad. Siyak tinang ibagakan kwa na nga awan danom, tanagapuak ijay. Ngam awan na sakdok, taawan kat nga rod danom. Ay kunana nga min nga da ka no nagpakita ken kwa na, anang ibaga, anaibos ka no ti danom. Basta itay, nagsabat kami. Dinamag na no apay nga awan danom titimbak. Imbagak nga awan ti agay ayos adanom iti salulog abulo, kagawad. Ay, itaman pa'y nga awan danom di tawa eh. Ay, kasanuta yon no awanan ti danom. Adalakit mainom. Awan ba't parikot ka? Ket kasano ti pagluto. Saan ka amadanagan? Tadi mo parikot no awan pagdigos mo. Ang kasanon nga iti pagluto. Ilagto kitaan, no puno ka awan danom ijawaig. Saan ko mga into? Ingka kumaitan taado ti makasapol iti danom. Okay.
Kas na lang nga kapitan. Sulbarag ti parikot. Ay, di ka man agsasaw iti di ka sigurado. Naibaga ni Marituyang nga adda ka nun nagparangkan kwa na anang ibaga, anaibus ka nun ti danom. Iso nga agbaliw kan, intay. Apay kumangay. Anya ti baliwak dungo. Day ta kinasadot mo Ay, siyak paikit din ti ibaon mo nga agsakdaw. Kasanuitan ngay paray. Kung natin nagpakita ka ni Tuyang ka, nga umadanin ti kanibusanan. Asina, ti nagpakita ka ni Tuyang mo, paray. Kasano nga amulay tanang ibaga, akan ibusana na. Ay, puno siguro paray. Tanay, naatyanan di waeg. Sigod kahit asaan amat atyanan di waeg. Na siguro makagapuan, no apay natsanan. Patpatsimit nga na nagparang anang ibaga. Sino kumangay? Apay, di ka mamati ka ni Tuyang ko paray. Mapantay di waeg, tapno makitam ti kinapudnaw. Ay, orayan ak dito'y ata inak pa'y alan tibunin ka. Mapanta, apaman nga agsubliak dito'y, paray. Inak mga alaan di bunang ko paray. Iawat mo man tay kaluban ko, Tuyang. Adday ta ti kaluban mo. Anom ti kaluban mo? Papanam. Neh, iawat mo ta kaluban, ngam awan mo di bunang na. Kakaluban ko ng mga main. Awan mo bunang na, idiin nala. Ay, baliwam ka diti kinakurang ti panunod mo, Tuyang. Kung na madanda ni ti kanibusanan, ngam di ka mo't agbalew. Anya nga'y kumatibaliwak. Ay tay saludsod ko ti sungbatam. Papanam ko na. Mapan kami ka ni parinting ijay waeg. Mapan mikitain ti danom. Nasaya at mo, tapno maimatangan nyo ti kinapod no ti imbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandanin aggibos ti lubaw. Diyan nga rod bunang ko na, tamapang kamay. Ang mga numo na ni parinting ijay waeg. Naimbaga bigat yaw kukumaray. Mamati siguro ni Kapitan Apudnaw ti ibagbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandaning ti kanibusanan. Maray, asino ka di ti ibagbagam ang nagpakitakan ka? Basta babae, isaw ti nang ibaga. Imay gimatang itay di asawa ni Juan. Imbaga na nagsabat kayo kano ije waeg. Iso ka no tinang ibagakan ka, nga awan agay ayos adanom ijay sa lulog. Awan kano ti imbagbaga na adan danay ti kanibusanan. No ka di awan danom, ada ka di pa'y agbiag alaman. Anggam sa bali ti kanibusanan nga ibagbagam, Marituyang. Nay, awan nga agpaso ti agay ayos sa danom. Iso apod no timbaga ni Tuyang ko pare. Saan nga gululbag? Apo man ang nga asin. Ay, agore ka man. Apay nga na kasla naggaikan iti ngato ti bato. Kasla ada nakali. Agore ka man, ta inakitaan. Anya ka diti makitam dito pare. Nay, ada nakali dito paray. Agore ata ikatakman ti naigabor. Anya ti makitam ngay pare. Ada met hos ada ikali. Agturong iti kasamakan nga agpapaba. Anya, adda host ko na. Nukas ta sa napudnaw anatsaran. Wan paray. Umay ka ta surutan ta ti hos do pagturungan na. Agbayad iti nangina ti akin arami dito. Para iti kadwan, kayat na, abukuda. Saan mo nga ibagbaga nga da nagpakitakan ka amang ibagbaga, adanda ni kanibusanan, Marituyang. Ay, isugayam nga wandanaw. Tada host ngayong kalida, itingat nga to na. Impaturong da, ijay fishpan da, ijay banger. Anya, impaturong da iti fishpan. Asino taking kuko iti fishpan? Win nga agpaisaw. Asino nga itakin ko kwa? Ay, napatpatag ka di titarakan na alamos, ngam dagiti tattao. Namati kay laadagaw sa itin warwaras ni Marituyang. Ngala, in kayo nagsakdaw. Inikat kong ti host ngayon paturong na, ijay pispan. Ay,
kunak laki dinupon no ti bagbaga ni tuyang ka. Ay, salbag ka tuyang. Pinagkintayag nakpay. Kunak, ano na tiyanan tiwaig? Sakbay nga giwaras kay ti damag, abang kapadanag. Pinkumpay nga muna marituyang. Ay uwan, Kapitan. San kon nga ulitan? Imbag tanapan ni pare, hindi nga jay. Akin no saan ngay. Pinatik ko ti imbaga madanda ni kanibusanan. Ay, jaski ka tuyang. Ay, sorry ba daw? Malain tangarod sumakdown. Awan mainom. Awan paglutaw. Ay nanatoyang. Narigat ti agi padamag iti damag ama kapadanag. Iso atanang laeng nanatoyang. Ngamsakbay na kayat may man nga ipakaam mo. At iaga kampay laeng ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbasig magaya, minti bagas. Hape adi ka na panimutang pay, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na unaak mo tinagbaing. Apay, mabayin ka pay lang magkini kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumana no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw awatan ti ugali na. Nay, apay ngay, saan mo takas tayo day? Wan nga raw, ngam kadagito'y katkasjay matang. Anakwanang, yawat mo man day may sa kilong asukar. Sakbay ayawat ko. Damagak no bayadam, wano utangaw. Sigurista ka mo ta. Ay rumbang lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya, kagawad. Bayadak mo't adagaws, no ada kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam, maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya, saan? Ada pa'y utang mo, idin na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh? Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y idin ni Jipot. Binalon mo, idadanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray, ada seminar ni Enteng. Kahit agmay may saka nga raw di tabalayaw. Adda ni Buyet, jay kasinsin ni Kwarog. Ay na. Maray awak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaeng. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagi na kay. Usto nga raw, agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit iti nadagsal. Makawit ka mo't lang iti saba, buyay. Wen, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak
Saan mo lang ata ang maibatan, di pagsalugan? Sana pong, igalot ko na imbag iti asiyo tapno sana matinag. Alang nga raw, taigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay di balay. Nakadumatan asabat iti nibayo, hapong. Awan nga min ti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay ti bagas, hapong? Ila ko may, gatang may ti bagas. Kasta ka di, hapong? Ay, kasi kayo mat. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. Saan pa'y mo tanalom? Tulungan nakit di nga agukays. Inak to ila ko iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y mo tanalom? Iso nga rod at tulungan nak nga agukays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom ta ramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit iso nga gluto ka, mate. Ay katun padasag mag. Tainak ilakaw, bareng agswirtek. Malanga raw, tulungan ka nga guys. Nana Toyang, anya ka diday ta sinusuon mo? Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damot mako na abuay na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom, no agkalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wala na, basta mayat ti pan nakaluto na. Ikatwan nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, ay, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Saan ako ngagsursaur? Maray, apay day taawit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisursor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray. Nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, inak gumatangan iti bagas may kit ni Maray Kwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwag. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may ti igatang ko iti bagas. Ay, isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malam, inlotok itay bigat. Kwarta itan. Bagas inton makagatang kin ni Maray Kwanang. Kunak man, nun kagisorsor ito inluto ma chips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas. Imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitan na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanun iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayang ngam jay mapan makikimkinlutaw dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adi pa na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit dain, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag, gumatang kunak, saan nga umutang? Imbag dyan alawag, maray. Adda nga min mangibaga agumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta, hindi sokaon. Manuaya akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak, umayak tumanin gumatang, inton addamanin kwarta.
Adaman damagak, Maray. Anya dayta, Maray. Ay, agdamag kalatta Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inla ko na, kat nalako na met adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangakman ko na na. Nakapanunot iti pagkwartaan na, Maray. Kasta tinasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong nagpautang? Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laeng amang namnama iti utang? Siyak mati marigatan no kasjay. Sa bagay, no adda namnama enda apagutangan da, iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw, na ibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang, gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok, Nana. Agluto ka iti kamote chips, ta isumanan tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pa'y dayjay tauray basit ti asukar na, nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana. Amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, Nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigit ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya dayta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw ken papag. Pangidiswam itilakaw tuyang. No kastoy asaan a makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapanumutan kini marikwanang. Intonor to daw, agmulat at ikamutay ken saba. Mabalin maggayam nga ramidin na chips. Wag, adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga. Anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyan ang naglako itilutlutuan na at chips? Chips? Wen. Manipod rinugyan na ti aglako iti chips. Saanen ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaasi pautangan ni Kagawa. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha? Angam saan mo gayam? Aya, Wen. kasano ti pamayan? Kwa, no naoki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wano kalamansay iti nga oras. Apay ngay babad pay lang. Tapno saan ang umisayt. Ikatum ti danom na sa mugalipon iti naingpais. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti ingpis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple? Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta ato yan. Ay katun no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutan kini Marikwanang.
Dandan hindi mo pa kaya ti mapan umutangay. Iti agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. At damot kit pagsayatan, da nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa iti inaramid na. No di na ka pinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastaw, Tagluto No madan ka lang iti kwarta. ay wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katamot o tangaklat ka. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yaw kukumaray. Nay. Mayat matiisam mo ita, marituyang. Wen nga rod, maray. Ada ka di rumbang amaamuan, may. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayat ko tiagyaman ken ka marikwanan. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, maray. Naira na anapudot ti ulog, tawan mat ngaminan pagsakadak, tapanay mat utang. Ay, kat, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo marikwanang. Saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagunget ko? Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay, kat, dayawan ka marituyang. Tanasaya at tiimbunga ti pan nakapabain mo. Wun nga rod maray. Tay nga ruga gatanga ko tay nakmanin ang luto iti ilakaw maray. Awan, maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pakakumikumam, anya. Makimaritis ak matangam apagbiit laang. Awan nga min kwarta nung maritis laang taramidan. Yagmon tay gagatanga. Tay nakadtrabahaw. Ay, wan maray. Mabiit laang. Oh, dayta. Sige, maray. Babayaw! Bye, maray. Imbag ta saan agimura kanyak ni Maritoyang. Ay na, no saan mo pinabainan, saan anagnakam marikwanang. Good job, Nanatoyang. Pinagbalin mo eleksyon, tipan nakapabain mo. Si kamat lang tinagnaman. Ala, sigay! Didan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito ay estasyon. At yaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amom ka di maray, no asino ti kaalasan iti ugali na dito'y kabildatan. Kaalasan ti ugalay? Asino ngay mag? Dayta kapitan tayo Ni Kapitan? Nagalas ti ugali na, pirmay. Apay mo't anak ko namday ta? Kasanaw, namin ano ako na nagpresentar kastanod dito'y barangay tayo. Angam di nakpaypulos pinagbigyan. Ay, katawan mo't siguro ti bakanti, Ay ada, anyakin nga waning ngay. Nakasaritam ka din ni Kapitan. Ay nawain maray, no kasta nagkita kami. Amam, ti kanayon ko ngayar ara sa askin ko na. Anya ngay day ta? Paray, hala inak mamit at anod mo, kung kunat. Amang ano saan na anangag. Amom nga ni Kapitan, saan unay amakangag di akin kanigid alapayag na. Ay uray pa'y maray. Nala, bayam.
Ta ito nakita kami, ibagakan kwa na. Irasaas mo, Mike. Talaga nga ibagakan kwa na. Ipigsak tapno manggag na. Problema dakkel na ito ya. Ay, anya maninday ta problema aya. Kurang ti may sa atanod. Diya ka mo ano asino ti pagbali na katanod. Ay, nagado di ta amayat nga agbalin atanod. Sino da ko ma? Kat puro damat takrot dito yung barangay tayo. Ay, malagip ko. Ningay pari badong. Nabayagsan nga agpres-presentar atanod dito yung barangay tayo. Katuwan, hindi pala nga ibagbaga na akayat natin agbali na tanod. Apay nga ron nga agbiro kapay lang iti sa balay. No kumparim mat gayam amis mo niya agpres-presentar. Anya nga, ti makunam kagawan. Alaan tayo ka din ni pari badong kas may sa kanagiti tanod. Una, kapitan. Kano nagbayag na gayam nga iar-arasaas kan ka? Wan nga raw. Ang agdwa-dwa ang amin kan, iti kabaalan na. Ay, kat padasan tayo kapitan. Ay katuna. Panasan tayo, no talaga matlang akabaalan na. No saan na kabaalan, agbirok tayo iti sa balay. Nagado ti babalin tayo nga alaan na tanaw. Maray, suportaram kadimot lang ni badong mo. No iso ti alaan ni Inteng amay sa kadagiti tanod. Ni badong kaw, agbalin atanawd. Kat isumot ti kayat na, Maray. Ay na, awan lat ang mukon, Maray. Saan mo akayat nga agbalin atanod ni badong mo? Kayat ko ngam, agbalin lang asakit ti ulo ni Kapitan. Na, apay anak ko nam ti kasta, Maray. Mari, payabab ni pari badong ta ipakita naman kanyak ti kinalaing na. Wan, kapitan. Kaya't ko kat di tanod na natured, ken amo na ti lumaban. Una, kapitan. Ta isuda kat nga rod ti paramintinar itili na kan kapya dito'y barangay tayaw. No may pakita na kanyak ti kinalaing na. Hala ka na tanod. Pare badong, nalaing ka kadi lumaban? Lumaban? Naglaka, pare. No anda kalaban. Kasanom ti lumaban. Ay, kitkugtara ka, pare. Sige man nga ron, pare. Kasanom ti kumugtar. Ayun, ay kamutin, pare. Dahil talang ti paramid mo kanyak. Basic only. Iso nga ron nga ipakitam kanyak. Kas pangarigan, sikat ti kalaban ko, pare, Kugtaran ka. Agsagana ka. Ang mga makugtaran ka nga agpaisaw. Sige Apay nga pare. Saan mo't nga umabot kanyak na takugtar mo? Nagadayo ka mo ngamin, pare. Umasidag ka mo basit, Kunak man nun nalaing ka, flying kick. Nalaingak, pare. O, kitama. Nawan na ta. Ay, Saan nga umabot kanyak na takugtar mo? Hindi mo pa madanon na makugtaran na ito'y sakak. ay, boxing langan, pare. Isukay, kipaglaingak na ida. Oh, siyak ti kalaban. Dalugan lakman nga ron, pare. Makita-mitan, tinabayagan nga ilamlamang ko, akinalaing ko, adumanog, pare. Awan na ta, pare. Sana dumanon kanyak na itadanog mo. Pangingat, nalaingak mo, tiday. Ay, maminsan man pa'y, pare. Sige Madinataban. Ay, imababangatan na gito'y imak. Pangay, ta sa anak mo na makadanaw. Ay, awa. Disqualified ni pare Badong, nagbali na tanaw. Na, taapay disqualified ako nam. Sana makakugtar, sana makadanog. Kasano ko mangay nga alag atanod ko. Ay, kunak man no ipampanakal mo analaing alumaban. Hindi siguro panawan ti hapon ngam ita saanen. At dapay ngamin ibagbaga ni Mari Tuyang. Nga ultimo agsak daw kan agbalsig kat dinan maaramid. Oh, makitam? Kat
Asino nga yan, ti mabalin nga alaem atanod. Sabay kumaamaray, tasaan nga agsakit tinakam ni Kabadong. Tasaan nga inawat ni Kapitan Kastanod. Nasaya at metno saan, Maray. Ha? Kayat mo, asaan na nga inawat? Kano jak to pa'y maibaw na rumwar itirabi ay? Apay ngay? Mabutang. Ay, aya. No adag karasakas ijay kusina may itirabi ay. Siyak pa'y lati ibaon na mapanmangkita. Pudno ka diday ta nga ibagbagam. Ay sos, permi atakrut ni badungkaw. Mabutang itinasip ngut. Ay, grabe mo't no kasta. Makangaglaang itibasit amyaw. Mabutangan. Kasta unay titaray na. Ay, tsaka mo day ta Makangaglaang itibasit nga. Aw. Ay sos, di nadamaw ti pagtartarayan na. Katawla ang matiukan day ta. Kuwan, kabutang na. Uray arasaas lang ti kotaon, Maray. Nagtakrot mo't no kasta. Permi Problema ita, no asino ti alaan ni Kapitan na tanod. Ay, siya ako na. Sika! Tangay kayat mo, ti agbalin atanod, Maray. Panak na kami ta kanyak, akaba alam ti trabaho, ti may sa atanod. Day talaga yung kapitan. Makitam na ita lalaki ang lumabas. Nay, nabartik samot, kapitan. Kanayon nga agbartak na ita atao, apasaray mabaybayan na pa yan, ti pamilya na. Una kano isupay ti mangidada ulo iti gulaw, kapitan. Paspasensya na lang nga ro, na ita atao. Ay, asit ga. Kat buyaam ti aramida, kapitan. Sige man, Maray. Nabartik ka manan. Ay, yung bibiyang mo, siguro. Madamdam agpukka-pukkaw kanto manan. Ay, siguro di ka ito. Ay, aglisi ka man dito, pagnak. Unay kan, awan respetum iti bakit Pasalsali ka kayam. Ay! Ay, karatin nagsamutin. Ay, Yeah! ay, inala na ti sinilas na agad. Ay, tumaray akon. Taray! Hoy! Sakit kayo iti olaw dito barangay! Aginom ka pa'y maminsan takitaw! Talaga gaya manaturad ni Marituyang anya. Ay, win nga rod. Ministoryan inting kanyak. Timaray ka no dyan na bartak, idilinayatan ni Marituyang iti tsinelas. Sapay nakainging, pesday abot at tsinelas ni Marituyang. Bilibak at talaga iti kinaturad ni Marituyang. Uri siya nga rod, Maray, bilibak. Kahit kasanungay, may saka din kadagiti tanod ni Marituyang. Wow, na-approve adagos, Maray. Ay kumayat Jay kinamat ni Marituyang iti tsinelas nga artek. Ada na jay balayda nga aglablaba. Ay mayat man, Kapitan. Kamuteng na ni Marituyang. Sa pinagbalin ko na tanod ko naman. Ay katagbalbalim nga rodan dagiti artek ana isam iti gulaw. Lakit niya. Uray pa'y kumadagiti manugal ababae, Kapitan. Sumat ka ron na dati, imbaga ka ni Marituyang. Agasam man, Kapitan, tauray saan da amangan, basta makapagsugal dalaang. Kasta talaga, nagti mahilig iti sugal. Nanatuyang, agpautang ka man iti kwartam. Ano ang ti kwarta Pagsugal ko pautangan akong. Tainton mga bakak, balatwang ka. Imbes ko mga ingkasikaswan dagiti anak mo. Dayta ka makisugsugalan ter aramidam. Dadakkel damutin. Agmalmalum ka ijay sugalan. Di ka pa'y agawi doon. Alamat din pautangan ako. Ay, sakit kayo ti ulaw. Na. Hindi ka matan na natuyang. Apay ako madal ka ngay. Nagsakit. Isardeng mo ti makisugal. Tay tamat lang, mapan ko i-report kin ni Kapitan day tapag susugalan niyaw. Tapno ayaban na dagiti pulays amang tilew kada kaya. Saan mat anana?
Di mo amo aya, amay sa ako na tanaw dito'y barangay. Kastaya? May saka nga i-report ka. Ay, saan mo't anana? Agawin ak manlangan. Nakitam jay limabas, maray. Naggapan ayaday talugan dagiti pulis. Dita ayan dagiti agsusugal. Tiniliw da dagiti agsusugal. Ay, nasaya at mat. Tapno sumardengdan nga agsugal. Naturod nga rod ni Marito yung anang i-report ka ni Kapitan. Ay, talaga gayam anaturod day jay ako marita. Ay, wan maray. Awan ka buteng na. Mayat, kasta at titanod. Ibagam lang, Kapitan. No adda dagiti naluluko dito'y barangay taya. Tasyak ti makaamo kadakwada. Kabutang na kang agpaisaw, maray. Una, sinilasag kida anog loko-loko da. Awanan na kita agsusugal. I-report ko ida, no ituloy dalat tati agsusugal, Kapitan. Nabertod gayam na ta sinilas mo. Ora no nakaiimpis ken butbot. Iso nga rod ajak suksukatan. Oray ka ba ulak mati gumatang iti baraw? Ay, isan mo na sukatan, maray. Ta napintas na itang armas mo. Ay kauna, Kapitan. Ay! Akit ni badong mo ngay. Ay na, adda ijay nga agrik-reklamaw, Kapitan. Jack kanon maas-asikasaw, tada ito pa nagbalin ko at tanog, tayan ti oras kan panawon ka. Anya ngay kimakunam ka ba dong? Agreklamo ka kaday. Tani Marito yang ti pinili ni Kapitan nga agbalin atanod. Adayamot imbagbaga kakasta maray. Ngamen, agreklamo ka iday. Ta saan asika ti inawat ni Kapitan atanod. Ay, nituyang ko na maray. Tanya ngay kat kimapsutak mitain. Ay, naklon mo. Uwan maray. Ngamtirigat na. Siyak mutin ita. Ti inaramid nituyang ko para balay. Ay, kat. Anya nga rod ngay. Sa akong ti para lutaw. Para laba. Kun para linis. Kat. Agreklamo ka? Ay, saan mo apigsaan maray? Tama nga numangagnak nituyang ka. Sana ka mabalin nga agreklamo kay. Ay, kat talaga asaan? No agreklamo ak. Sigurado asinilasin nak nituyang ka. Ay, ikanak man kidigayam iti sardinas. Tagluto akon maray. Ungtanak nituyang ko kay. No sa anak pa anak kalutaw. Intun sumangpay. Ay, naungat gayam ni Marituyang. Bagay na talaga ti agbalin atanaw. Ay na, tatabadong. Aklunam, asaan aparakan ka tagbalin atanon. Suportaram latan ni Nanatoyang. Ngam, sakbay na, kaya't may man nga ipakaam mo. At iaga kampayla ang ita a Kapitan Enteng kat ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.